Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tularam sang ralte Nizan Khan Sakordai SDPO malagna in darlon daya ramdanga changatol ruko Washingpur truck pani manani Advisor to Chief Minister Political Pulalmuan Puya Punte in Myanmar cheng zo fatane na passport le visa ngai lawa inkalpo theina sarkar lai puina te top mayarin lo thu soi Tun Klani Somni Pakua Prime Minister Narendra Modi Hova Pariksha Pe Charcha Nei Tura Teltum Zirlai Maktadwai Somni Patnile Nuai Rukchuangan in Ziaklut Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu wan Israel in Hamas adawna chu International Court of Justice tiamin tu mainanti top sakdon lo ti asoi Nizan Khan Sakordai SDPO malagna in darlon daya ramdanga tangatol ruko Washingpur truck pani manani Tudon danin heng ko Washingpur tu te hian nimin na champain chuasana police check gate helin khobunga tagin biate lama ankala Sakordai SDPO le ho te hian darlon daya lo changin an lo manani Mizoram Home Minister Poke Sabdanga chuan social media kaltlangin kuwatol ruk te top turat he top chhuat tu police te chunga lom thu soya kalphung thar mel mi puin an hmu theina turin Home Department in ma an roi zel don ti soyin thoktu te po an tang hle ti asoya rule of law chu ani na anga mang tur chuan hremna dan po achak te langai ti soyin thok tha te ngai hlutna le thil dik lo te tu te hremna a om te langai ani ati Home Minister chuan sarkar kaldan tur mi puile sarkar na thokten an hria theinan sarkar atanga order achua ma tanghavin a thei anga tam news le social media lama anti chuak chunga dan pelakal an lo la om chu poi ti thu soya sarkar na thokte chep taka siam an tum lo thule danin a phal chunga zalen taka na thok thei tura siam chu an du ber ti soyin hremna lek ngai to lo se an du ati a khong takin an kal zel don ti asoi bok Mizoram Police chuan in lai ni khan wareng te police check gate duty police officer pani an suspena wareng te OC le constable parok an son chuak bok Thudon danin heng mi te hian dan bo chia in January ninga khan wareng te police check gate a hian namdang driver te atangin dan lawa poisa la ka omnia hriat ani a hemi kai hnoya hian January ninga a duty police SI le ASI te chu suspend an ni a OC ba ka constable parok transfer an ni bokani Puan to angin dan lowa poisa lak chung chang hi chui chian ani dona atu langa malak chhun zamani ang Minister Louis Poke Elian chia chu komsom ko pakhat mi ni in zan janlai pershet khana thi a voin chundar so pani khan Aizawl electric veng wai me hola voyani Kumsanga zakwa somriat pali le sanga zakwa somriat pasari khan Poke Elian chia hi Mizoram Assembly in thana PC tikatin adinga lungpho biala Congress candidate poro chua thanga nein MLA ta na thlantlina ni a Kumsanga zakwa somkwa pariat khan MNF le MPC thaho na khobong biala tangin MLA ta na tling le in minister ta na lak lo ani a health department changani Chief Minister Pildo Machuan social media mangin Poke Elian chia wi thu soya politician hlunle ZPM Valupa council member nilai Poke Elian chia ex-minister akalta ti soyin ramtana theina te hlanin kum upatak chungin ahun top thlenga atel pui chu a hluin an thereng to donani ati a akal santa ka chung le thian te pathianin ompuin thamwan se adu ti asoibok Nimin Khan Rei Ek Branch YMA Siam Rei Tlang Lungdo Rajya Sabha MP Poke Vanal Venan Ahong He Lungdoi Zoram Khovela Rei Ek Khom Himing Tha Te Choi Moinana Do Ani A MP Fanatanga Sum Mo Cheng Noi Som Patnile Singa Senga Do Ani Rei Tlang Lungdo Ahian Lungdo Somni Pathum Omin Lungdo Pathuma Chuan Me Pakhat Aitam Ming Achuanga Rei Ek Lal Te Lungdo Mang Pora Sai Lawatanga Lal Tluanga Sai Law Thleng Tar Lanani Indo pui pakhat na le pani na kal te puala lungdo a mi pathum ve minga chuanga Indo pui pani na telzinga pakhat chu mai mo sana pui tangin literature huang chunga po senglu tel heni a adang zong te chu mi mal lungdo ani thung he lungdo a hian juna lam tluanga tanga rei e khota na ming cher ta an tambera Indian Administrative Service IAS mi pali an langa Indian Forest Service pakhat minga langa Mizoram Civil Service atangin mi pani ba ka Mizo zinga political science subject la doctorate degree lama saberle re e kho atanga Mizoram University professor pakhat an langa Mizo zinga Bachelor of Arts pass pasaber.2 ming alangbok
heng ba ka hian Padma Shri dong tu mi pakhat ming ba ka la phua thiam le thu ziak mi ba ka zoram khovel deng chua khop zai thiam lar pani an omboka zoram politics a rei e khota na la thleng sang ber pakhata oma badminton lama a hun lai zoram lo op tu le all India Masters lama rorel tu pakhata chuang bok lungdo pathuma chuan tu mingma la chuang lova zoram khovela rei ek bi ming tha choi mona no puila rondom vele tur te puala khe kani Advisor to Chief Minister Political Pulal Muan Puya Punte chuan Myanmar cheng zo fa ta ne na passport le visa ngai lova inkal po theina chu sarkar lai puin ati to mayarin lo thu soi Akashvani Aizawl ne na soidanin Pulal Muan Puya Punte chuan Mizoram le Nagaland cheng mi puiten free movement regime ti to pi andu lo ti sarkar lai puin ashiat to ba ka MZP Naga Students Federation le Mizoram NGO Coordination Committee tele Naga ho ten andu lo tak tak ti a hai arin lo thu soya free movement regime ti top chung changa Chief Minister Pulal do Aman tun nayan Delhi Azin Khan Prime Minister Union Home Minister le External Affairs Minister te nena Mizoramin adaw dal thu ashil to nya soyin hei an party ZPM din na ani ti a Mizo mi pui ngai dan po hei tho hi ania shia thu sei bok CM advisor chuan free movement regime ti top tum na omni oma soi chu Manipur Chief Minister N Biren Singangin wang ani arin lo thu soya a state chunga law and order again ko theilo wanga larve chau ani thule sarkar lai puya party dang chu sarkar se Manipur chu president's rule da ani dai to arin thu soibok Hepi ma hian Chief Minister Pulal Doma po in sarkar lai puin free movement regime noi bole Myanmar ramri hung chu ataka kalpuya ni arin lo thu lo soi to ani Longklai district chunga Vikshit Bharat Sankap Yatra kalpui mek chukar kal da chung khan Longklai RD block le Bungtlang South RD block hom chunga khwale veng sang sang som paroka chun zamani Yatra a hian sarkar lai puin ram mi pui ta na ma sona le ham thana sang sang ro mante mi pui ne na puanza le zertir ni a mi pui lama tangin ria thiam lawan nei te zo tin achang tu department ayo ten an shil fi ani Yatra hi Longklai district khwa motorin atlo po thea de chuan kalpui vek turin ro man siamani a mi pui in sarkar lai puin na tho an ria chiana malak na chu an chhor ngei theina na in shil le kong in ko hmua ro man na then khat in zia lo ngai te a hmuna ti fel ngal chu Yatra wai hot na an tumber ni in be pui lampon an hlut thle ni Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puanani Tun thani somni pakwa Prime Minister Narendra Modi hova pariksha pe charcha voisarin nei turatel tum zirlai maktadwai somni patni le noi ruk chuang rin ziak luta tuni he program man tana tanga teldu in ziak lut an that nember tumani he huna tel tur hian Education Ministry chuan Paul rukachanga Paul sompani in Karzir lai te baka zirtir tu tele nu le patetan kumkalta December na som pakhata changa tun thani sompani thleng my gov portal deal na thelu thei huna honga he portal hian zola le chan na mangin inela board sai anienga chuta chang chuan atel tur mi sang ni somnga thlang chuakin than chua da chu Prime Minister zia exam warriors bu le certificate pe kan ni ang Ministry chuan kumina hian pariksha pe charcha kal tlangin mi sangli chuang Prime Minister nen income hona hun board sai ani tur thule Delhi Bharat mandapama nei ani tur thu soibok pariksha pe charcha hian Prime Minister hovin hadam taka exam ma chon dan tur le Paul sompani zo nulama om dan tur huamzau takin soi ho thinani Shillong Polytechnic Campus at Techno Global University TGU to University Grants Commission UGC in University list changin apai TGU in UGC noi University list a kumsani som pathum January tha telani a TGU in a website an talan danin Techno Global University Shillong hian adin tira changin zirn engma alakal pui lawa tu ne na ma mark sheet certificate le degree ala pe chuak lo bokani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu wan Israel in Hamas adawna chu khovel pom huap court tiamin tu main anti top saklawang ati he tu South Africa in Palestine mi te noi chimi tuma Israel pu na thu the Hague International Court of Justice in angai tu atanga ni nu asoini a South Africa hian Israel in bawro le khamol atanga Hamas abe na ti top sakturin International Court chu ange na ni
Israel in Hamas la ka be pu thlak na hi ti top to turin khavel ram sang sang atangin nor na na chhotial tial ma se Israel ro chuan in dawati top chuan Hamas in hne na an chang ti na ani anga ti a Hamas met turin be pui a thlak chhun zom zel ani Chanchinthar ti top na na tlang pui Nizan Khan Sakordai SDPO malang na indar londa ya ramdang atanga tol ru ko washing phur truck pani manani Advisor to Chief Minister Political Pulanmuan Puya Punte in Myanmar cheng zo fatane na passport le visa ngai lawa engkal po theina sarkar lai puina ti top mayarin lau thu soi tun thane somni pakwa Prime Minister Narendra Modi hawa pariksha pe charcha nei tura teltum zirlai maktadwai somni panni le noi ruk chuang anin ziak lut Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu an Israel in Hamas dauna chu International Court of Justice tiamin tu mainan ti top sakdon lo ti soi chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani